Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba ke laphana wengane zakwethu. Siyazi ukuthi namhlanje bekuyinkulumo kamongameli ke laphana wengane zakwethu yonyaka ke laphana ebizwa ngokuthi isona ke laphana wengane zakwethu. Kube nzima ukuthi iqhubeke laphana emva kokuthi i-EFF ilweke laphana ithi akehle angayikhulumi ke laphana wengane zakwethu ngezinto ezithinta isizwe silo ekubeni udaba lwephalaphala lungakhulunyiwe ke laphana wengane zakwethu. Thina sonikeza nje ama-clip laphana wamavidiyo ukuthi ade kwenzeka ke laphana i-EFF beyikhipha kabuhlungu eParliament ke laphana wengane zakwethu. Yize kunjalo kodwa ke bayikhiphile uqhubekile ke nokukhuluma ke laphana umongameli mangabe i-EFF isingasekho ngaphakathi. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu. Omusha ngiyacela ucindezela subscribe, cindezela nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta ivideo entsha. Siyi-channel ehamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga. By taking us to court, he has declared a motion of no confidence on us. And secondly, that the president has swept under the carpet the parliament using his majority